La nabiyya ba'da amma ba'du. Langkah awal yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa tali, air laut yang bergelombang, bintangnya pun bersinar murni. Selawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir. Pada subuh Senin beliau lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah hancur tersingkir. Pada masa manusia terbelenggung lingkaran jahil, lahirlah Nabi terakhir. Siapa lagi kalau bukan Sayyidana Habibana wa Nabiyana, King of the King, best of